Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše Reverend Ntate ka pala kae le bolela Grace Mokolo ka Motsimanyane. Ntate ke nna ngwana la mme o la ngwaga 59 a go romela message wa ba mistake wa gore go mo founela wa kry-a le mmereko mma wa bereka CWP o tsena Mantaga le la bobedi ka 8 o'clock to 4 ke nako ile ka se mo kry ka yone. Nna ke ne mengwaga 27 Tate ka kapa ke salla selo se le sellang ke mama wa ka la mathomo ke tlo go botsa gore mama o bantšheditse ke papa Magadi. Papa tswa Taung Northwest Logabeng o ntšheditse ke papa Magadi. Papa a robala ka 2010. Papa a robala ka 2010 ba thoma go swara mama ka tsela nngwe ka kua bogadi wa mamaka ke boragadi. Mama a boa gae ka 2012. Ka 2012 mama a boa gae a go dula ngwakong wa mma ngwana ka ile gore e le wa moratwa. So wa direga gore rena ka ge re le bana re qabane le ba le ba mma ngwanaka. So mma ngwanaka ba kry-bile a tsena ka re ga taba tsa gona a ntšha mama ka gare ga mokutwanong. Mma a ba fetša a dumetše go nyalelwa lapa ka 2015. Mma ka o nyaletšwe lapa ka 2015. Ka 2016 ka mo lapeng leo ba rela mma ka ba re ngwana Mokolo boela ka gae le dikgomo ga re sa dinyaka ene lapa a la go godimo ga le lengwe. Ba batšea founu ba founela koko wa ka ba mmotsa gore morudi yago a boele ka mo gae lapa a le jule godimo ga le lengwe. Ba founela abuti a ka o mogolo abuti a tšea koloi a ka kua mama ka banyetšeng gona ke sa eta Jen Fesa Mampuru a lata mama. Jwale hle ntate ka kapa ke a go kwa le maabane be ke go theditše ntate ka kapa onko re thuše. Nna ke nyetšwe ke ka metseng ya batho gone jwale mma o dula le sesi o thomile go ba jwa ka 2016 le lekgono ntate ka kapa ke bolela le wena so motho ke molwetši ke motho a šetše le mma ene ntate ka kapa nte nko tšhang bohloko bana ba mmaka re 5 re lego ba 5 ntate ka kapa re phatsalane ke ne kgaetšedi tša ka tše tharo le sesi mo teng. Bana ba mma ga ba sa tla ka gae ntate ka kapa ga ke kgone go kwešiša gore lebaka la gore ba se ka batla ka gae ke ka baka la gore a mma o ile a re go nyala ka kua motseng mo lanyetšeng a re tetle mmena tate ka kapa re bona dikale ke ema ka mo gae nna tše dintšhi ba mphounela ke se gona ke le mo ke nyetše gona ba mpotsa ka baka la gore nako ntši ke fetša ke le mmerekong gone jwale ke mo gae ka baka la gore ke mmeleng ke kgona bona dilo tše ntšhi maloba ke ile ka re ke le ka mo gae ka tsamaya ka bogadi baka lona tšatši le ke sepetšeng ka lona ba šala ba bola noga e bontšha gore gabotse le nna ke nyakile o e bona napile ba išutha dinepe ba nthomela noga eo. So ntate ka kapa family ya gešo e phatlaletše mama le sesi bile ba ile kerekeng ka gore sesi ke motho a mosokodišang o miša ka mo le ka mo ba kopana le ragadi wa motse o be mama a banyeletšong lapa go ona. Ragadi wa ntse reng a ba botsa re tsebang gore le ka se tsulela lokela ke selo le bana ba lena ba ka se lokele ke selo. Ke nnete bana ba mma ba bašimanyana ba tiphile naga ngwana wa mma o ngwanyana o no ba jwa ga ke kgone go kwešiša gore ke tate ka kapa wa direga ba ke kgopela maele go lena ka ge le le ba apeiwa pitšetše kgolo le thuša.